Prvič bom igrala golf. Damn, boy. Kaj je narobe z mano? Gut gemacht. Evo, midva sva prišla na razstavo. How do you say this in Slovenian? Like, in English it would be National Garden Show. Put it easy, I guess. Like National Garden show exhibition, I guess. Or What- exhibition. yeah. National Garden. Evo, midva sva prišla na nacionalno vrtno razstavo, ne vem, kako se to reče, v glavnem rože, parki in sicer je malo slabo vreme, ampak smo vzela karto za 2 dni, tako da gremo še jutri, ko bo malo lepše. Tukaj je bila včasih vojašnica in zdaj imajo pač to v bistvu razstav rož, tako da je taka kombinacija, pač lahko vidite ostanke vojašnice. Damn. Trying to touch the ball. Good job. Cheers. Don't fall. Wow, I thought it was gonna be more challenging. Gut gemacht. Na drugo stran je 8 minut se bomo vozila s temi. Pingvini! Tropski rastlinjak. This one you want to like this. They sure sleep like cats. What are those? This guy to the left with his paw. Your body. Zebra. Mangosteen. Video controlled. We're normal, I promise. I promise. We're normal. Oh, my camera is so dirty. We've been doing all this late night shopping. Ura je 11, po streamu gremo v trgovino, ker prej ni bilo cajta.
zmatrana sem, tako da nisem hodila streamati, ampak sem se prisilila, da sem. What did you do? Najboljši keksi v Šparu jih tu imaš. Danes bo pa hitra verzija Eggs Benedict, ker smo kupila to omako. Preveč dela je, pa nočem je zasrati in cel vikend smo imela pol nekih aktivnosti, drugi dan je bil cajt za majski market, kjer imajo različne, v bistvu imaš različne šotore za različne stvari, ful hrane, oblačil in res vsega, kar si zamisliš, tako da smo pol dneva preživela na tem marketu. Torbica. Camouflage Where is the cheese. cheese? I can't see it. They're selling air? Just like Lay's chips? What the fuck? Oslovska salama, ne vem, če bi jo glih probala. Nice. Salty vegetarian. To je iz papirja. Oh my god, Mr. Bunny. Kako dobro. Ko bi šla kempirati zdaj. Ker kafe je avtomat na kampiranju. Kako dobro. Nadstropne posle. Damn. This is for kids bunk bed. Prvič bom igrala golf. The rule is actually Mini golf. Okay, okay. So I have to be here and put it here. Yeah. Here. Yeah. You have to hit the ball, sir. You can go on the other side. Ok, to bo malo težko, ker jo moram skozi to luknjo dati. No way. 2 hours later. Tukaj je voda vmes. Idemo, Yoshi boy, you can do this. No pressure. It went in the water. Whoa. The ball was wet, you know. Are you under pressure because I'm filming? You suck. Sir? Oh! Oh, almost went out. Die. Oh.
Oh my god, Almost all in one. Damn, boy. 69, okay. These are tall, I'm too short. Zmagala sem v golfu in potem smo šla na pijačo in zdaj gremo še enkrat skozi te vrtove. Si, senjora. Yeah. I won golf. Yo, spreading lies. What? I was the bestest. In ja, polijest in počasi domov. In tako je še tako lepo vreme, tako da gremo malo kot cute. In skoraj vsak dan tukaj. In zdaj sem odkrila ta del pač teh vrtov in je ful lepo pa ful ni toliko folka. Evo solata z ostanki. Paradajz, paprika, mozzarella burrata, prelivov milijonta, francoski, balzamični sirup, rozmarino olje, seveda klobase in šparglji. Nom nom! Hej, jaz sem nazaj v Ljubljani in nisem s svojim avtom, ker moj avto je na popravilo oziroma pač ima ta servis, pa neke druge stvari je še treba popraviti in mi je mama posodila avto, tako da sem pač ona zdaj nima avta, jaz sem pa z njenim tu v Ljubljani, ker pač nisem imela cajta biti doma toliko cajta, ker pač imam obveznosti. Tako da sem s ta velikim Berlingonom. Ja, zdaj pa imam par opravkov in nazaj domov montirati, se pripraviti na stream, ker danes imam kuharski stream in bom delala štruklje. Ful se veselim, nikoli še nisem delala štrukljev, pa upam, da bodo taki dobri, mehki. Da, se vidimo. Ja, šla sem na koseški bajer, ker sem se dobila z eno kolegico, da smo si nekaj izmenjale. Nisem imela cajta se usest, tako da sem si vzela kavo z riževim mlekom čez led, tako da je ledena kava, ampak ne ona sladoledom pa smetano. Zdaj pa grem kupiti darilo za enega kolega. Šla bom po mojo Whoop pa mu kupila, kako se reče, pač darilni bon, kakorkoli. Zdaj razmišljam, da za bowling, ker ne vem, če lahko skače, pač ne vem, če lahko gre na trampoline, glede na to, da ima operacijo, pač ne vem, če je to cool. Mislim, zdaj trenutno itak, da ne, ampak tudi za pol. Tako da razmišljam, da bi mogoče za bowling kupila. Zadnjič, ko sem si Zarin parfum kupila, sem si napačnega vzela. Pač tam, ko sem testirala, imajo podobno embalažo in jaz sem vzela napačnega in je ful sladek in je ful ogrom, pa 20 € je bil, pa za Zaro je to veliko, okej? In zdaj razmišljam, ali si grem po onega drugega, ko sem ga hotela, ali kaj ne naredim, ker tam je res presladek, pač ne morem ga vohati. Ne vem. Pa hlače sem si prevelike kupila, pač kaj je narobe z mano? Kaj, Miki? A je fajn v kočko? Jaz ga moram pa pospraviti. Di moja ljubezen. Ojoj, upam, da ga ne prebode, ker se bo ustrašila. Mislim, da ga hoče primiti za tam, ko je privezan. Pazi! Moraš paštiko.
En peresnik, le. Ja. Evo, to so vse stvari, ki sem jih kupila. 2 Coca-Coli, ena brez cukra, ena s cukrom, pol 2 kisli smetani, eno koruzno štručko, skuto maslo, smetano sladko, feto. To sem videla na blagajni, pa sem rekla, da probam Nesquik breakfast, kao zajtrk tablice. Potem sem kupila 4 jabolke, sem rekla nekaj sladkega, en stročji fižol za zelenjavo, ker nimam nič takega za zraven za prilogo. Potem sem kupila ene te žemljice, za takrat, ko pač nimam svežega kruha. Pa te so se mi tako zadopadle v Nemčiji iz Hofra in sem vzela iste, malo drugače se imenuje. Pa videla sem te različne energijske z različnimi okusi. To sem sicer že probala, te 3 pa ne, tako da sem rekla, da kupim, pa itak ponavadi Josh to pije, ne jaz. V Demo sem kupila te moje najljubše Jessa, zanimivo, kako se isto imenuje, ko jaz na Twitchu. Tanke dnevne vložke, kot vedno en, je pravi, medium dark revolution za obrvi svinčnik, eno pasto, tako ful sem pozabila sem pasto kupiti in sem jo bolj tako na hitro tam vzela iz police, tako da mislim, pardon taksi, ampak mislim, da ni čista prava, ampak polen ta hitro sušeč lak oziroma nadlak, če rekla, ko sem si one nalepke gledala, da raje me nadlak in sem se spomnila, da ga kupim. Pol, kot sem rekla za parfum, najdla sem ta parfum, ko sem ga vedno uporabljala, ampak je bil čist nekaj druge in sem mislila, da ga ni več. In sem si vzela malo embalažo, zato ker ona velika je za ful dolgo. Pol sem pa za furo tega malega še vzela. Tega sem si zadnjič hotela kupiti, pa sem napačnega vzela. Ampak sem zdaj isto malega vzela. In tu gre je bila cena pač v bistvu 5 €, pa ta je bila cena skoraj 7, ampak sem dala za vse skup 8. Tako da nam kaj, pa ni bilo nič znižano, ne razumem čist. To je to. Drugače pa moram te lučke napeljati, ker jih bi rada tu v kuhinji napeljala za, ne vem zdaj, koliko so dolga, 2 metra, koliko? 6 metrov, ker ima šteker, da ne rabiš baterij, ker je brez veze na baterije. Po moje bom napeljala tak, bom šla tu dol, pa tu, tako da, ja, mislim, da bo cute za te kuharske streame, pa tako ogromno daljinc imaš zraven. Tukaj sem pa oprala to serveto, ker jaz pač vse perem z mehčavcem, pa z detergentom in pač ima ful von, pač diši, ne, ampak za kuhanje štruklov to ni fajn, tako da sem zdaj pač sprala večkrat z vrelo vodo, pa upam, da ne bo več dišalo, pa da ne bo dalo kakega okusa štruklom, tako da ja. Zdaj, ko imam pa top coat, pa ne najdem nalepk. Mislila sem, da sem jih imela v make-up torbi, pa jih ni. Mogoče sem jih vzela, ko sem doma si delala make-up. Ok. Kaj pa seka, da ne morem gledati. Mikica, vsi vas. Sicer svetlo pa se ne vidi, ampak točno je prišlo od tu, pa do sem. Ne morem, ene lučke se bojo videle, mislim, tako bolj direktno, ampak mi je v bistvu čist cool, ostalo bo pa tako bolj ambientno. Te balone imam še vedno tu. Ampak ja, cool, nice. Evo, zagrela sem si ostanke takosov, ampak jih bom jedla tako na krožnik, da imam še kislo smetano. Na stream se pripravljam. Je Star Wars dan, May the 4th be with you. Jaz nikoli nisem gledala Star Warsov in me nekako ne vleče, da bi, ker ni moj stil. Ampak sem si naredila te space bunce in to majico imam. To je vse za foro, za stream, ker ta folk iz streama ni imel všeč Star Wars in se vedno malo norca delam Star Warsov, tako da sem nekla danes spodobim me to majico, ker pa vedno, ko imam te pač čopke ali kakorkoli fige na glavi, 2 fige, rečejo, da sem tako ta iz Star Warsov Princess Leia. Ja, pol ure imam, da si naredim make-up, pa da pojem. Mislim, da mi gre kar dobro. Mika, si kaj izgubila? Vse dobro, Miki? Si pasto izgubila? Bomo novo dale.
Čas je bil za štruklje, jaz sem delala po receptu mame Ivane, se mi zdi, bom dala povezavo v opis, če kdo hoče probati. Takrat so bile v redu, ampak moram še delati na tehniki zvijanja, pa koliko moram zvalati, pač tako, da dobiš malo občutek. Najprej sem naredila testo in potem sem se lotila file, delala sem 2 različni fili, eno s kutino in s kislo smetano, drugo pa z orehi. Z orehi je prišla malo bolj taka suha, čeprav je bilo testo isto, ampak zgleda se drugače pač tudi file obnašajo. Ma pol na Instagramu tudi vprašala za nasvet, kako naj pač bolj mehko testo dobim, eni ste rekli kis, nekdo je rekel, naj ful tanko zvalam, pol nekdo mi je rekel, da naj ful na debelo, tako da zdaj ne vem točno, mogoče bi mogla malo več file dati, moram še vaditi. Zdaj, kot vidite, zvijanje mi ni šlo, ker sem spregledala, da je fajn, če daš to na kako serveto, ko valaš, oziroma na peki papir in ga pol v bistvu sem tako malo sučeš, da se samo zvala in je bilo malo čudno. Pol imela sem samo eno serveto, ki je bila brez mehčavca, tako da sem pol en štrukelj zavila v serveto, drugega pa v peki papir. Oziroma, tako je bil serveti, sem ga zvila še tudi v folijo prej, ker sem to videla na YouTubeu. In pol jih kuhaš 30 minut na res takem čist blagem ognju. Za povrh meni ni tako najljubše, pač so drobtine, zdaj čez orehove štruklje bi lahko dala kako čokolado. Pražila sem tine na maslu in dodala sem sladkor pa cimet, pol ko je že bilo malo bolj rjavkasto in to je meni tak najboljši priliv. Zmagovalec je sigurno bil sirup štrukelj, ker ne vem, kot sem rekla, on je bil tako malo suh mogoče, oziroma testo je bilo drugačno, nimam toliko izkušenj, da bi vedela. Evo, glih sem zmontirala video do konca in se moram posloviti od vas, malo sem prehlajena, verjetno ste slišali po glasu. Don't look at me! Stop! Jaz se ne morem snemati, če me kdo gleda, ali pa če mama, ali pa kdorkoli gleda, ko jaz
montiram, ne morem. Ali če kdo gleda, ko zraven mene video moj, ne vem, ne znam razložiti fulje akord. Upam, da ste uživali bonus video, se vidimo v sredo. Hvala, čau! Missing someone